ayi mu Uganda nga iwanga alina kyamaani kyakoze ino ogaita itafali ku byobulambuzi bya Uganda era nga mu studios negaitibwa ku owekitibwa Helen Olga Namtamba minister ow'ebyobulambuzi mu bwakyabazinga bwa Busoga. Owekitibwa nkwaniriza we bali kuba ngo negaiseeko. Yes sebo zena nsimye ino okugaita ku batuuliriza baife ntuusa okubalamusaako abantu baife ab'Ekagulu bona bansabye mbatumire balamuseeko n'okubategeeza nti ekiketeze ky'ebyobulambuzi tuli basanufu ino olw'obuwagizi banaife abana Busoga we batuwaire n'abana Uganda obuwagizi batuwaire bw'amaani ino era eno twasuze mu mbuutu twabere twakoba abantu baife nti ebikudduko bitandika leero nga 15 but surprisingly byatandise yesterday nga 14 abantu tobawaire ebyo bo beidire bakati ffe tulikoidira ku lusozi. Okay. So obwire twabeirewo n'abantu bangi ng'abantu abaswikanga 13,000 yesterday. So today official day aye ng'abamu abantu 13,000 n'omuli ba service providers bona baleese ab'okufumba abali kola matenti biki kusettinga up tent bamaze odiwanika endongo bamaze okugitereza n'okusiba stage abawala bali bayoyota bona bali okay n'ebintu ebisigaire n'abantu baife ab'okukyalo security olwaido yakoze cleaning okukebera ibaale lyona baali tambwire imagine on 50 acres buli wamu batuuseewo making sure nti abantu bali safe. Yes, okay. Owekitiibwa aweno ndi kwenda tube nga tutandikira kiki eki oba kyankizo ki Kagulu kyeida nakyo mu byobulambuzi ebyeiwanga kuba biti kya Busoga kyonka yeiwanga? Kagulu is a full package, is a full cultural tourism package for the entire world, for the entire country, and for the entire region, and for Buyende. Kagulu, history we, ezirawandi womwagana, it makes it unique. Nti, mu Uganda mona, tulina history around the country, nti abantu baife abasinga bombo nabasumuka Bunyoro kababe Baganda nti ensimuko abasinga yava Bunyoro ebunyoro eyo n'abaali nabonka akantu ak'obulangira n'abalina that component ey'obulangira era n'abajja nga bagispreadinga nkole bagispreadinga ebuganda buli awali obulangira wasinga oidda kukizuula nti Genesis eva Bunoro. Aye mu Uganda mona nife twenka abalina attachment nti badada bane bave Bunoro we bave Bunoro ni baide ne Buganda tiba tracing abatuukira wa kyekiriwo ekyomuwendo. It is only in Busoga, only in Buyende nti nawali ekyomuwendo nti badada we batambula okuveere ne baida batuukira Kagulu wabanga tulina ekyomuwendo ekibaale olusozi oluli ku eka 5 oluwanvu 14,36 nife twenka abalina ekyomuwendo ekyo nti kuibaale kwe baali bayagana kwenanda enanda editakamiira ediri ku lwazi wangulu eyo ate nga bene ngeje baidanga balangira ba blessing amadi gafuka gamukise bagawanga abana baabwe nga balina challenges obulwaire bichi skin ng'abaana baterera then ni fetwenka abalina ekintu ky'omuwendo nti ab'Ebunoro we baatuukira dada na Mutukula nga waliwo empuku mwe baasulanga n'abaana baabwe empuku eddiiro ekisenge
then n'ekisenge ky'abaana nife twenka balina ekyomuwendo mu Uganda nti bwe baatuka kwibaala okwo waliko ebyewuunisa nti kuyitale wangulu yali eitaka eigimu kwe baalimanga nirero bakaalimako era baalundirangako nirero bakaalundira kuliko ente eddobwa Kyabazinga n'embuzi ediri eyo edde yayikizeeyo ebyo ebintu ebyo byamuwendo ino nti ebyo ebintu byataawo ino bya strengtheninga enkolagana yaife ne badada baife ab'ebunolo era bwoyiddukira okusigirako abantu ekifaanana okubayiddukiza nti ni baba we yali ajofuna inaife yajja ewa dada ebunolo yamukobera ati baba nkuze so ndikuleeta omukyala eka n'okwiddukiza abantu baife nti baba Kyabazinga baali balimutiikira kuno nga bamaze omukolako emikolo egy'obuwangwa baba eyamutaako enkofiira n'amutyamya ku ntebe neyali dada omukama okuva ebunyolo so kyombuziza it is so attached, so strong, so powerful ku bulamu bwaife ne mu Uganda munamuna. Okay, ali kuwuliriza ensi n'ebyayo wano ku NBS Radio yani kenzo otegeera oyogere wakoba nti ekifo kino tikiri butisaani Uganda yonka but it's an international tourism attraction. Ekibuzo kiri nti mu activities ediba ku mu climbing oba mukuniina olusozi luno eba ya activities ki for a first time atajangayo kwategeere neanza activities edijosookerwaku olwaleero tulinayo okulaga firimu Ensoga ejja kubaayo tulina abaana baife bebeeta bakagoya bazaana firimu gye beeta Kagoya agikulira n'oyo mutabane waife omusawo Aluia omusawo mu Children's Hospital in Alfenya nagikulira bajja kulaga firimu ku bwereere waida kubaayo abembi baife ayinzaalo edde Buyende ne ba MC ba DJ okuva ebuyende ne Busoga munamona entertainment eriyo olwaleero luno tuidda kubaayo ku ne activities nga ebikonde bidaba kwanga tandise leero so olwaido tuidda abayo ne kickboxing n'ekigo ekisoga that is tomorrow byona bidabayo ebiseera eby'emisana awo then webunaawerera awo olweiggulo tuyidda kuba tuba n'empaka daba Nalulungi Miss Tourism lidda kubaawo buli chiefdom ejafuna Nalulungi wenaabanga bamaze ofuna ba Nalulungi abandi tuyidda bandulira baba enkeera ku 17 17 enkyo saawa ndala ey'okunkyo kubanga kiteeberezebwa nti tuba tusuze ku lusozi enkyo saawa ndala nga 17 ey'okunkyo tujja kuwalampanisa ife Kyabazinga yasiimye okulembera abantu be okuwalampa olusozi tujje eitale otunaaba tujjeeyo bana olusozi lweyongereko okunekaneka obuyumba bwobona babusiize ekifaananyi kyaise ife Kyabazinga dada namutukula ekiwumbe ekyo kiriwo kyona kisiige obona ekifaananyi mweyayiddira ebwa yali afaanana tunaaveeyo baba anaatuuka eitaleere n'abantu be abantu abanaasooka 50 baidda kufuna emidaali eitale eri ebyokunwa Nairobi Brewery ekozeeyo bbaala abantu baidda kubafunayo ebyokunwa bya bwereere tulinayo Hillwater Madi twabaayo ne Pepsi byona ebyokunwa bidda kubeeyo eitale wadda kubaayo ne music. Okay. Yes, so I don't activities baba anabaize wansi then tubeewo ne entertainment tumwandulira abantu abasinze asiima abawo ebirabo then twandulire n'obusoga ba tourism ambassadors okuva mu TikTok n'okuva mu Banabitone n'okuva mu ba Nalulungi n'abagema engula esembayo so edona activities ediddo obaawo olw'omukaaga baisaawa 9:10 twidda kuba tumaze baba asiime agabule ku ekiwulo n'ebyokulwa n'okunwa eri abantu be so program ekyo bwegyotambula ayenga kyalo kirungi kinogovu bulungi tuzira maadi gagwire tuzira kasana kangi abantu bali kulamaga abantu bali kutambula bali kuyida
banansaba okwebaza NBS FM ne Smart FM olwa sponsorship gye mwatuwa ni laavu mutuwaire ningi mwenze tourism you have promoted it passionately abantu bawulire okuwumulanga gwaife n'okwebaza abantu baife aba BTM aba Busoga Musician and Talent Network batukoze bulungi ino abaana ba promoting the tourism era baba kyabazinga yatuwa omulama ogwetubeere tutambulira ku okutondawo emirimu mu bavubuka nga tubita mu bitone ni kabwidibwidi ebitone abaana abo bana bitone okuzaana firimu nga dekuusa ku byobulambuzi tiwozaana firimu ojja wa firimingira ku sites ed'ebyobulambuzi oba oliditunda n'abaana baife abembi okwemba enembo nga dirimu ebyobulambuzi wabanga osobola okumentioninga amaina ag'ebitundu byaife byetulina ng'olembo lwa mutabane waife Captain Jinja oyayemba Busoga ewooma Busoga enuma nti yasobola okwidentifying okutukobera nti abantu baife abeekamuli kino nekibadefininga abantu baife abenamutumba ekibadefininga ni kino. It's a very sweet song to oba oluwuliriza okoti nze wano ene waife nekyo tatulimbye so ekyokwitwa n'abaana baife abayembye kubanga twala buli mwaka abembye enembo empyaka twaba ni mutabane waife Shoni Wizi olwembo yayemba olwa mulinairo nti yayime mukwano gwe yabanga ali mukobya ayenga mukumukobya ali kumusuubiza ati nenda nkutwaleko mu bifo byetuyine waife Busoga ebyobulambuzi yabimenamena yamukoba n'okumutwalako waise ife kyabazinga ku lusozi Gengo oidi ni baba yena is a center of attraction so nensonga lwaki nti abantu bava ebule n'ebweya baidda waali olwisa okumumogako also center of attraction nga bwe nakoba nti mukulu Morgan oidukenda kwa nti weno oli kyabulambuzi wankoba ndi kyabulambuzi no nti weno obaawo abantu baawuna enkyo muntu yalanka okuyomba mumpa amanda mwangu amanda gange nte ku mangu Morgan yakujja kwogera nga timuwuliriza oli yalanka musirike Morgan ali kutukobera ensonga you're a center of attraction your tourism attract yourself so the way you package yourself what you bring out of yourself the way you present yourself is tourism because that way it will bring in money. That is why tourism is defined as everyone's business. Iwe business yo jokola nereta akasente, that is your tourism. Tourism is not about Inanda, it's not about Vivida, it's not, no. Tourism is about what you package and sell out and get money out of it. Oekitibwa ikiriza nkumuze mu katono twire tweyongereyo.